Premtobre Kasee no so na this year be 200 ebi wo otano ene majo ni nyina wo Adentan abatom pesia so no ene ya hwehwe wo mapomuden ama wo mo kwaya anye wo mo hwe mojabroso no malaria ne hepatitis B ne o blood sugar no ni ade a hwehwe mu ama wo mo fisa pomuden pa wo ho a no obi gina ne nanso aye bibie Adom TV etwaso Enipa bebro ohamienu ya wonom ete otano ene manjo ya ne nyina ewo Adentan abatom pesua so ene nei wanya akwanya free health screening na wo ye no betumi akohwe won ho ewo mu bie akosia menu a wotai frɛ no kozi ya wo hwe animu kwan se enya akwanya egina semra hyebedwani ewo abatom pesua no so ene yes a free health screening yi na ne kasa yemu ene wo kire mu se enipa dodo na ne titiru ene ema esan wonom adwuma wo ye ntino wonya kwan enkwa yaresabia enkohwe nyarewa ahodo wo ho sebe ya obetumi agye arahwe ne senti ena wode ayaresabia no akpabia wonom betumi akọ ama apomuden adwumayefo obia sori a adwumaden no koye in batitude na obehwa most of the time nkofo inya adagye enko hospital enko ye regular checkup inti ade me ma decide say me ne me team ye be ne say ye de healthcare no beba closer to the community to we nya adagye anko hospital anko ye regular checkup at least no uhu say ye bibi wo ha twe ben yen na yen check blood pressure sugar level, malaria test. Na any advice our doctors in the Bema no dem Ransford Dake ene ye panyini a wodi apomuden adwumayefo a wo ye health screening enim woda ne di se ene ye a wo share adwuma nase e wo manjo no wono mo aba ho no dodo na e wo atiridi yare e na afi wo ma waka nso ebinom ewo nyare bi te se hypertension diabetes any afoforo bi e ka ho I say malaria a little bit prevalent here. But maintenance chest it is so all the day, but and that's some few malaria cases. Probably could attribute that to senior weather, no, iron, no, and probably mosquitoes breeding for some time now. Yes, but the junior and so by prescribing trying to aid with regards to health. And actually, an amount for beer when you free health screening is on for so and your money boni etchem komo. Send my men adwin ye ho wa frɛ free ye fie onim ye so ho but also be amra may free and no hospital kra enye ketinya kese no betua but ubedi line bi so saa o ma hwe mi wi sise kra mama me duro yale e wo me ho ma chime aka kire me a mama me ho eduro ana